Reka nongere kubifuriza igicamunsi cyiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye gatanu kuri gatanu muri muhanda zitandukanye imbere mu gihugu cy'u Rwanda, namwe mudukurikira muri mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabizi ko muba mudukurikiye cyane rwose, kandi nshimira abantu mwese mwamaze gukora subscribe cyangwa se sabone. Nawe utari wakora subscribe cyangwa sabone, reba mu kuboko kuri ryanditse ijambo subscribe cyangwa sabone, ukande kunzogera kugira ngo tujye tukomeza kubana amakuru n'ibiganiro byacu. Hanyuma rero wowe dukurikiye mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, ndagusuhuza kandi nkwifuriza ibihe byiza. Nawe dukurikira ubwo Masimbi muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu Bufaransa n'ahandi hose ikaze. Murabizi neza ko hamaze iminsi ari umwuka mubi ukomeza gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imihate myinshi yarakozwe kugira ngo harebwe uburyo ibiganiro byaba ndetse kandi byakiririzwa ku ntambara muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, n'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 4 ukwezi kwa 12 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwaka ushize 2025, Perezida Paul Kagame yarahabaye. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo nawe yariyo. Perezida Evariste Ndayishimiye yariho umutangabuhamya, niwe uyoboye New African uyu munsi wa none. Jessica Rupo w'igihugu cya Uganda yarahari. Dr William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya wari uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba nawe yarahari. João Manuel Gonçalves Lorenzo w'igihugu cya Angola nawe ukomeje no gukora guhuza abanyekongo kugira ngo barebe uko umwuka mubi muri politike ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo byose bikomeze kugenda bishyirwaho akadomo muri rusange. Ibyo byose iyo yose ni imihate ikomeje kugenda ishyirwamo imbaraga. Hari ibiganiro bikomeje kubera i Doha muri Qatar, nabyo navuga ko mama 23 yakomeje kubyitabira, ariko leta ya Kongo isa nkaho ibyivanyemo. Ni ukuvuga ngo rero ni imihate myinshi ikomeje gushyirwaho imbaraga, ariko leta ya Kongo yakomeza kugenda ibizambya umunsi ku wundi. Gusa Perezida Felix Tshisekedi aracyakomeza kugaragaza ko yizeye imbaraga z'igisirikare, cyangwa se abona ko igisubizo gishobora kuzatangwa n'ingabo cyangwa se n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ese niko bizagenda cyangwa se hazabaho ibiganiro bya diplomasi nk'uko bakunze kugenda babigaruka muri rusange? Naza kubabwira ko ari uburyo butunguranye cyane. Perezida Felix Tshisekedi akaba anyanyagije amafaranga mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyo ni inkuru tugiye kugarukaho, ariko mbere gato yuko tuza kuyigarukaho, reka mbanze mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avuga muri aka kanya ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko witwa General Mbara wayoboye FARDC n'igisirikare cya Kongo azifashishwa mu rubanza rwa General Philemon Yave ushinjwa gukorana na leta y'u Rwanda. General Celestin Mbara Musense wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva muri 2018 kugeza muri 2022, azifashishwa mu rubanza rwa Lieutenant General Philemon Yave Irungi ushinjwa gukorana na leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabwiye urukiko rukuru rw'igisirikare ko mu gihe Lieutenant General Yave yoboraga intara ya gisirikare ya gatatu yavuganaga n'abo muri leta y'u Rwanda kugira ngo atsindishe ingabo zabo. Lieutenant General Yave yakanye iki kirego, asobanura ko atigeze avugana n'abo muri leta y'u Rwanda. Icyakoze ko yakiriye ubutumwa bwa telefoni bwaturutse ku muntu atazi bushinja FARDC gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu musirikare yasabye ubushinjacyaha kwerekana ubutumwa bumushinja kwandikirana n'abo muri leta y'u Rwanda, ariko bwasubije ko kububona bitamworohera kuko ngo kwinjira muri telefone ye bigoye cyane. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwasabye ku rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano by'ikoranabuhanga CNC gushakisha ibiganiro bya telefone Lieutenant General Yave ashinjwa n'abo bantu niba koko bihari koko. Lieutenant General Yave yibukije urukiko ko General Mbara yamubereye umuyobozi, asaba ko yahamagarwa kugira ngo azamutange ubuhamya mu iburanisha ritaha rizaba tariki ya 2 Werurwe 2026. Abacamanza bemeye ubwo busabe. Hagati aho ngaho umunyamategeko wa Lieutenant General Yave Maître Parfait Kanyanga yasobanuriye urukiko ko General Mbara azashyira umucyo ku bitera urujijo bikomeje kuvugirwa muri uru rukiko, anagaragaze uko umukiriya we yitwaraga mu gihe yaragikorera igisirikare cy'igihugu. Lieutenant General Philemon Yave Irungi kandi yasabye ko Lieutenant General Constant Ndima wabaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Brigadier General Mehu Lumbu wabaye umuvugizi we, ndetse na General Major Sylvain Ekenge wabaye umuvugizi w'ingabo z'iki gihugu bakongera kandi guhamagazwa kugira ngo batange andi makuru mu rukiko. Lieutenant General Ndima, General Major Ekenge ndetse na Brigadier General Mehu bari babwiye urukiko ko Lieutenant General Yave yohererejwe ubutumwa bwa telefone n'uwo muri leta y'u Rwanda, ariko babajijwe niba barabubonye barabihakana, ndetse bananyuranyije ko bavuga ko yabwohereje muri Nzeri 2022 nibwo leta
nibwo Lieutenant General Yave Ilungi yatawe muri yombi nyuma yaho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zambuye ibice byinshi n'umutwe witwaje intwaro makumyabiri na gatatu muri teritwari ya Rucuru birimo umujyi wa Bunagana. Urubanza kandi rwatangiye muri Mutarama muri 2026. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa mbere gato ko tujya kuri ya nkuru yacu, reka mbanze mbabwire ko uwitwa Donald Trump wa Amerika avuga ko ariko yihweza ingene yokora igitero ca gisirikare gitoya kuri Iran. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ariko yihweza ingene yokora igitero gito kuri Iran mu ntumbero yo guhatira abategetsi bayo kwemera amasezerano yo guhagarika umugambi wayo wa nuclear. Yavuze ibi mu kwishura ikibazo yabajijwe n'umumenyeshamakuru amasaha makeya inyuma y'uko hari abategetsi b'Amerika bavuze ko hashobora kandi kuba igitero. Kwa kane Trump yavuze ko isi ishobora kuzomenya nimba kumbure nko mu minsi 10 iri imbere hashobora kandi kuba amasezerano canke nimba Amerika izokoresha inyungu za gisirikare ni mu gihe kuva mu ngwiheze iza za vuba ibandanya kandi yagereranya ingabo n'ibikoresho mu karere. Amerika n'inshuti zayo za Buraya zikeza ko Iran iriko itera ija kwihingurwa gikirwanisho ronyanganda cumara ivyo Iran idahengeshanya kwamira kure. Ariko kandi abategetsi b'Amerika na Iran baramaze guhurira mu Busuwisi kuri iki kibazo aho bavuga ko hari intambwe imaze gushikwaho. Ejo kuwa gatanu umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire Abbas Araghchi yavuze ko Iran iriko irategura integura amasezerano kandi ko izoyishikiriza intumwa idasanzwe ya Amerika Steve Witkoff mu minsi mike iri imbere. Ibi biganiro by'i Geneve mu Suisse vyabaye mu gihe ingabo za Amerika zibandanya gushinga imizi mu micungararo muri Iran. Mu bikoresho biriko kandi birungikwa harimwo ubwato bw'intambara bwa imbere bunini ku isi buzwi nka USS Gerald R. Ford bwasa n'ubwariko kandi bwerekeza muri ako karere. Ubwato USS Abraham Lincoln bwikorera indege z'intambara nabwo nyene buriko kandi burashikayo aho busanga ayandi mato y'indege vy'intambara bibandanya vyisukira. Amasanamu y'ibigendajuru yerekana kandi ko Iran iriko iratsimbataza ibigo vya gisirikare mbere y'indongozi y'ikirenga iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei akaba yasohoye ubutumwa ku mbuga hwaniro atera ubwoba Amerika. Bumwe muri ubwo butumwa bugira buti Perezida wa Amerika yama avuga ko yarungitse ubwato bw'intambara mu micungararo ya Iran, nivyo ubwato bw'intambara ni kimwe mu bikoresho vya gisirikare biteza akaga, ariko igiteje akaga kurushaho ni intwaro ishobora kohereza ubwo bwato mu nyanja cyangwa se ku ndiba y'inyanja. Trump arakunze kwakira ibibazo by'abanyamakuru inshuro zitari nkeya buringa kenshi mu biro vy'umukuru w'igihugu canke mu ndege ireyurura umukuru w'igihugu Air Force One, ariko ivyo avuga so kuvuga ko vyama bija mu ngiro mbere kenshi kandi binavuguruzanya. Arakunda kandi kubwira abanyamakuru ko ashima kwigumizamwo ivyifuzo vyiwe canke akabigira akagwi gatoya kamwegereye kugira ngo abakeba biwe ntibamenye integuro ziwe. Muri aya makuru rero reka mbabwire ko amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri guha amafaranga abasirikare b'igihugu na wazalendo bahanganiye inihuriro rya AFC-M23 mu ntara Kivu Amajyepfo hagamijwe gukomeza intambara. Aya mafaranga yatangiye gutangwa tariki ya 11 Gashyantare 2026 nyuma yaho itsinda ryaturutse muri Minisiteri y'Ingabo risuye Uvira ku itariki ya 10 Gashyantare. Umurwanyi wa wazalendo wahawe amafaranga yatangaje ko umusirikare wa RDC ari guhabwa amadolari 400, abo muri wazalendo bakaba bari guhabwa amadolari 200 kuri buri wese. Amakuru yizewe bavuga ko itsinda rya Minisiteri y'Ingabo yigabyemo andi matsinda agera kuri 6 ajya gukurikirana ibikorwa by'itangwa ry'aya mafaranga mu mujyi wa Uvira, mu kiba cya Rusizi, muri Baraka, Centre ya Fizi, Minembwe ndetse na Makobola. Hanyuma akagambiza amaswi rero gatanzwe nyuma yaho abarwanyi ba mama 23 bavuye mu mujyi wa Uvira muri Mutarama. Kuva icyo gihe leta ya RDC yongeye kandi igabana ibikoresho muri iki gice mu gihe kandi President Felix Tshisekedi yarakomeje kugaragaza inyota yo kwisubiza ibice yambuwe. Tariki 23 Mutarama guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta itwa Jean-Jacques Purusi Sadiki yabwiye abaturage ba Uvira ko Tshisekedi yamutumye kubabwira ko vuba leta izatangira kandi urugamba rwo kwisubiza Kamanyora, Bukavu na Goma kugeza Bunagana. Ati umukuru w'igihugu yambwiye ngo batangarize ko vuba tuzakomeza kandi kurwana, nyuma ya Uvira hazakurikiraho Kamanyora, nyuma ya Kamanyora tuzafata Bukavu, Goma, Bunagana aho hose. Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki yasubiyemo aya magambo mu nama y'umutekano yabereye mu rugo rwe Ikiromoni muri komine Kavimvira muri Uvira tariki ya 17 Gashyantare, yitabiriwe n'abayobozi barenga 220 mu nzego z'ibanze. Yavuze ko minsi mike
babyemera cyangwa se batabyemera abanzi bazava mu bice bibafashe mu buryo bunyuranyije amategeko. Kuva mpera za Mutarama no mu kwezi kwa mbere imirwano yakajije umurego mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo Sange, Mukoko, Gakenke, Prezero, Rugezi, Biziba, Kundondo, Mitamba ndetse na Kirungwa. Tariki ya 17 Gashyantare ingabo za RDC na Wazalendo byagabye ibitero ku birindiro bya M23 mu misozi miremire ya Murenge ndetse na Remera muri teritwari ya Uvira bifashijwemo n'ingabo za Burundi zaturutse mu gace ka Kigoma. Tariki ya 18 Gashyantare ingabo za RDC z'u Burundi abacansho na Wazalendo bagabye ibitero mu birindiro by'umutwe wa MRDP twirwana muri Rwicankoko, Karingi, Gakenke, mu Marango, Kivumu, Mukoko ndetse na Gahwela muri komine ya Minembwe. Mu ijoro ryo munsi iriho ryagabye ibitero ku birindiro bya AFC 23 hafi y'ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Remera. Ibitero biri kugabwa kandi hifashishwa imbunda ziremereye, indege z'intambara na drone biri kugabwa mu gihe ku rwego rw'akarere na mpuzamahanga kandi hakomeje gahunda za diplomasi zigamije guhagarika imirwano ndetse mu burasirazuba bwa RDC. Tariki ya 13 Gashyantare Tshisekedi yatangaje ko yemeye ihame rya gahenge kasabwe na leta ya Angola byari biteganyijwe ko kazatangira kubahirizwa tariki ya 18 Gashyantare, ariko mbere y'uwo munsi na nyuma yaho ibirindiro bya M23 byatwirwanaho n'inzu z'abasivili byakomeje guterwa. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko uburyo bwa Perezida Felix Tshisekedi bwo gukaza bitero ku ruhande rumwe ndetse no kwerekana ko yiteguye guhagarika imirwano ku rundi bugamije gukomeza imbaraga za leta ya RDC mbere y'uko haba ibiganiro. Barasaba abahuza mu karere no hanze yako kurenga amatangazo gusa ahubwo bagashyira mu bikorwa ingamba zifatika kugira ngo ubugizi bwa nabi buhagarare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duce mu gihugu cya Uganda babwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yarakajwe n'ubwicanyi umutwe witwaje intwaro wa Rapid Support Forces urwanya leta ya Sudani wakoreye mu mujyi wa El Fasher mu ntara ya Darfur, agaragaza ko abarwanyi babo bakwiye gupfa. Raporo yakozwe n'itsinda ry'impuguke ryashyizweho n'akanama k'umuryango w'umujyi gashinzwe umutekano igaragaza ubwo abarwanyi ba Rapid Support Forces iyobowe na General Mahmoud Hamdan Dagalo bafataga El Fasher mu Kwakira 25 bahiciye abantu 2400 bica abandi 1600 bahungaga mu minsi igera kuri 3 gusa. Mona Reshmawi uri muzi impuguke yasobanuye ko ibimenyetso byakusanyijwe muri uyu mujyi mu gihe abarwanyi ba Rapid Support Forces bari bawugezemo n'ibyo mezi 18 bamaze bafunze inzira ziwuhuza n'ibindi bice, byagaragaje ko uretse kwica abantu benshi banabakoreye iyicarubozo barabandagaza abandi kandi barabazimiza. Yagize ati Rapid Support Forces yabikoze igamije kurimbura muri rusange cyangwa se mu gice kimwe ubwoko bwa Zagawa na Ful muri Fasher. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza jenoside. Ubwoko bwa Zagawa na Ful bugizwe n'abirabura b'abanyasudan bikekwa ko abarwanyi ba Rapid Support Forces babishe kubera ko atari abarabu, ikaba ariyo mpamvu rero impuguke za Loni zivuga ko bakorewe jenoside. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Yvette Cooper yatangaje ko kuri wa 19 Gashyantare 2026 agomba kugeza iyi raporo ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano, asabe ko hakorwa iperereza mpuzamahanga rigamije kugeza mu butabera abakoreye ibyaha muri El Fasher. General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ubwo abarwanyi ba Rapid Support Forces bafataga El Fasher bishe abavandimwe na bashiki bacu babirabura mu buryo bubi kurusha uko bakwica imbwa, bazabiryozwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu musirikare yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko ingabo za Uganda zizajya kwifatanya n'iza Sudan mu guhangana na Rapid Support Forces, asaba ibihugu bya Afurika gutanga umusanzu uzifashishwa mu gushyigikira ubutumwa. Ati ikintu kimwe kimbabaza muri ubutumwa bwo kurwanya Rapid Support Forces ni uko tuzica abahima benshi, ariko abahima b'ibicucu ati bakwiye gupfa. Intambara yo muri Sudan yatangiye muri Mata 23 biturutse ku gushwana kwa General Dagalo na General Abdel Fattah al-Burhan uyobora iki gihugu. Bombi bahoze kandi mu butegetsi. Igihangayikishije cyane nuko ubuzima bw'abasivili aribwo bukomeje kugenda buhatikirira muri rusange muri iki gihugu cya